Yo na miripok mag Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Daw numalango dola yutta news update yana numalango marangi kuma COVID-19 updates. Daw dola military important book mako Yolngu walango. Oni wala gura nina dola area Darwin ka Katherine. Katherine ya ngana perunga kula oni lurkun wala Yolngu ya ngana perunga ama. Ringi wala gura dal kumanguni really COVID-19 dela minga akangura Northern Territory. Marma janguni ndira mumanda ga wanga miyal. Uni yaungo ngana pro wanga na mire yaungo. Wanga janguni miyal kya uni ngai marki lili Northern Territory li being ro Queensland ro buraptun pilaindo. Ka duala kapmanto wala gura birkayun mak ngai bai marama diango mialto uni really COVID-19 uni ngai marki ka visiting una Melbourne pala being ro Melbourne ro ngai burtun lili Northern Territory being ro na Cairns na ka diango mialto yakalakara mamangi kuma gapman na wala na uni ngai marki ka visiting una Melbourne ka being ro ngai buraptun ya lili ya Northern Territory ya dal ngai Darwin ja bala ngai marki na lup maramana unili Darwin uni ngai gura rumbal yun nanokala ga mana uni really COVID-19 yoro duala kam bikin wala gura wanga dengola ngilmerero careful ka maltun nguriki romgo rules yako kayana lingo ka Monday midnight mulki pile dua lenja bikin ngai wanga Michael Gana Katherine ja yuru lakrama kamaringi kumanu malana wana kanguni yutta malany wanga yako the exposure sites malany list yaongo Michael Gana yo lakrama yaongo wanga malany wana koro mada marki wanga koro ka military danga nguni wanga ja wana koro mada nguni mada diram mada marki ka miyal tangang military Michael kana yo bal ero bulu lakrang ngelemrongo wana mimanda nguni wala diram mo manda ka miyal makbai katra o bal ero ka duala na wala ngarairo lakramana numalango wada mala wala marki nguni tera mumanda ka miyal rere mere COVID-19 mere potri kira manmakunga ka nanga wala ni marki tipala wangalle wala nata wala po o munako adwal na mala nguni wanga jakam yako exposure sites ara numalango marki lakramana Coffee Club, Darwin Waterfront, 4th of November. Cotton On, Kashirinangra, 3rd of November. Harvest Press Juice in Darwin, 3rd of November. Coles, Mitchell Street, Darwin, 1st of November. Shenanigans, Darwin, 31st October. Tappa, Darwin, 31st October. Mendel Beach Casino, Darwin, 29th October. Equinix Fishing Charter, Waluyo Sunday, 31st of October. Jetty Restaurant, Una Darwin City, Saturday, 30th of October. Snapper Rocks, Una Darwin City, Saturday, 30th of October. Monsoons Nightclub, Darwin, Friday, 29th of October. Equinix Fishing Charter, Sunday, 31st of October. Nunama United Roadhouse, Monday, 1st of November. Catherine Woolworths, Monday, 1st of November. Catherine Club, Monday, 1st of November. Puma Katherine Truck Stop
Tuesday, Wednesday, ka Thursday, 2nd, 3rd, ka 4th of November. Lawless Pergola in Darwin, Sunday 31st of October. Kmart Hub in Katherine, Wednesday 3rd of November. Metro Hotel, Douala Esplanade, Saturday ka Sunday 30th ka Purple 31st of October. Unini ngula marchi di palam wangal merchi ngole, uningara marchi na lakrangala, ngula nata, birka miri ngula walayo. Military important numairo ring em up tipala number legam 1-800-490-484 bulungara lakrama 1-800-490-484 or marchi di palakam coronavirus.nt.gov.au kamar meranga nalchaniro ka webnya duala kam uniniro ngula ririktun ka da kai ngama duala malany symptoms duala marmariniro o gormeriro marmarin o gormerire ngalpar yuniro military dal kolkorongula doat mamanguni ngalpar jawar yukura ngir nong yukura ngalion o ngir miririne baing ni gura da kai ngama wangit ni gura o ngata ni gura luka ka baing nangula ngata nyang ni nawi da kai ngama o wirpinja yakana ni gura jaltiri ngatau luka naranguni yako loss of appetite gorme iri marchini o military marmarini gura uninya ni gura ririktuna marchi aga maranga duale COVID test waricha yaka yana marchia junama clinicalnya ring him up duala number kam ngatilinja 1-800-490-484 bulungare lakrama 1-800-490-484 dualanya number birka mrio walango ninumay gura nina duala wangang ngaraka ngura Northern Territory Darwin ngura o Anamland o Wanaka unijal nirumarama dualay test ka marangitiri nani ready gura ngayata madualay COVID-19 o baingo pulungarero nambang unilakrama 1-800-490-484 pulungare lakam 1-800-490-484 Yolngu ngana purunyo malanggoyan go lakrama rules dia ko Darwin go ka Katherine area o duala rules juro bican bilian ngurai gura katra kayana linggo Monday midnight na ngaibal irutawar irunya duala rules malen dia ko wangaw kam Darwin Palmerston ka rural area Wagat Shire Cox Peninsula Litchfield ka wipumalain wanga galkidawan ngura Yolngu wala uni gura nina mar dawan ngura nguna bala wipu ngura makar ngura malain ka Darwin rural area tualanja wala dengonja wala gura nina lockout ngura lockout ja tuala mar wipu yako different yako nja lockdown ngunja aduala ngai ngunil ngunja kam lockout ja yako meaning ja ngai gura bican kam ngunini gura nina duala mar wala gura lakrama Greater Darwin o Darwin rural area kani gura ngeta ma o maramani ka ni marama nguni COVID-19 vaccines ninjero ngamakoro marchi dawatun pengunu kalawangangro ka marchi niro wanamalawangalle tualay Darwin Euro tuala nungulungan niro niran mass all the time nguni nijal niro marchi ka nina ka ngataluka restaurant kura
o pub ngura o ngula niru jaltiri niru marchi shopping li kere o walla ngundili shop chama mere walla o blichmando wallai nunairu ngangton nani marama nguni COVID-19 vaccine o punya wala tarkan na bican gam bileni marama nguni vaccinated ni bican punya wala ro darkan na niro milkoma wallango proof nguni marama nguni marma needles vaccine madan pilenya bican certificate o jora pingro clinic ngro nguni ngula duala yako Greater Darwin ka Darwin rural area ka maramani wangany COVID-19 vaccine o baingo COVID-19 vaccine ninja euro nina wangangro yakad marcia dwartra nguninja mele ninja nguni lockdown ngurana kayana niru dwartunya bingro nukalai wangangro dia kono kamro kam 5 reasons ko adwala man reasons ja niru bingro marci o dawat nukalai wangangro ja adwala malanya number 1 ja niru marci bala clinically o white pilli o marci niru kamara ma covid test o niru mara manguni jacket na vaccination na yako number 2 ja niru marci dawat nukala wangangro ka marci niru kamara ma unini jal niru mara manguni ngatta important malany pelenya bican ngatta kamerikin number 3 ja niru dawat nukala wangangro ka marci jamalli uninje yako essential unye military important kare punya bilenya bican dokter nirbuna kana ma dokter na honest na number 4 ja niro dortun outside nukalawang angro 1 hour yana mar niro exercise unelena nukalawang angro front yard kurangula unele biliniro nenenya gura galke wangangro nukalai yakana niro dortun yanga martinja outside nukala gate ngro 5 kilometers being nukala wangangro yakana niro dortun unin jalya niro mara mawanganya yolnguna being nukala wangangro palan marchina number 5 ja niro dortun being nukala wangangro unin jadea kuna reason ngumak niro marchi ajaka nung guru to miro uni gura wiriktun o jal kunga niro marchi ka dortun nukala wangangro unin niro kuna nungai wanganja dortun ya being wangangro nukalai niran mranga face mask unin niro marchinja tuala mlain gamro uningara lakaranga laya 5 reasons ko yana niro marchinja abican bilini gurano niran jangun ni face mask unin ni jal ni yuruyaka milkuma jura birka miru yolngu o pelenya bican beli cumango o shop jama miru walangu duala jura o letters unin nyagura lakama bican gam maranara nguriki vaccine go unin malanyana yolngu nyawalairo marchi njadawat njabingur walangala wanga ngurunja reason guru yana walar marchi unin ngara lakarangala different reasons unin nabilingara nyalakara number 5 ya kamru kamil kumaniro walango uni jura o letta uni gurawanga bican gam yo pilingara marama o bilingara pur marama duala marma COVID-19 vaccines bukmak yol ngwala una Katherine diang wala gura ninang unilimrum ngura lockdown kayana linggo ka 3 p.m. ka tura Sunday ngayon dawar inja ka bican ngay gura nguni dukarnya kam ngura ngunin ni yuro guda nungway wanga o dawar tunukalay wanga ngura ka marchi
ngulawana mala ngurikina malan reasons ko only 5 reasons kundi ngara ngatel ni malang ulakara ngala kanguni ni yukura birkayon niro marchi dawatun bingro nuklawanga ngro ka marchi ninjar niran mramanguni face mask kanguni bili 5 reasons ngara lakara ngala ngatel Gatra 3 p.m. Kayana linggo ka Monday. Bual iro. Katherine ya. Ngonyele mibili yana lockout kura room ngura. Diang wala. Walu yu. Yolngu wala. Duala Katherine. Yuru diang wala kura nina. Unabili nukalay wanga ngura. Ka yolngu wala nina kura duala Darwin ngura. Beka bili nina wala kalay wanga ngura. Ngunir dawatun nukala wanga nguru ka marchi ngulawana mala o important kuni yako essential kuni bilingati langaralakara ngala bican marchi niru dokter nanama o nurse na ka beapul ni gura gama nguni miricin rumbal nguru nukala COVID-19 vaccines marma ni maramana ni nyeru still yana niran nguni mas nguni niru marchinja dortuna nukalay wanga ngurunja nguni jal niru marchi wiripamala ka kuna enduala Northern Territory ka wiripamala ngarakalwangal another state li marchi ngatilinya niru marama rules yako nguriki wanga wi ka state pu na walango dukar yukura ngura ngunelemi ngrakang wanga ngura ka beapul bican walang wanga kam nijal niru pamala state li marchi dengon jawala niru na blend na marchi yakana nungu yukura dukar ngura niru dengola driving ripamala ngrakal wanga li state li Oni niri tawartin ti prongo Northern Territory ngonya. Dia ngala nung time niru marchi kamara manguni COVID-19 vaccine. Tuala nyamritiri important time niru mara maduale vaccine mar niru kungana miriama nuna penani ka nungu kurutu mirina walana kawa friends na nungu. Tipungo reading ro COVID-19 ro. Nguni ni jal ni marama tualay COVID-19 vaccine ring em up bala clinically kangang turawala na. Kanguni ni marama nguni jacket marain kalking ngang turawa clinic staff na o doktor na wala wika manungo jura letter o duala yako certificate pingri nguni niru marama nguni vaccine peka bile butru wichura Yolngu radio dao pen gatura duala numalango ngana pro ulakara ngala dao duala mengi kongala ya ka beapul bual iro Piakabili tune in to 88.9 FM Yolngu Radio. Or pinja checking nungay Facebook page Yolngu Radio. Ma jujut na ka keep safe. Jaka nungay ni ka nungu kurutumiro. Yo, thank you, Numalango. Butterikin daw, tambal Yolngu Radio li.